dutangiye none tubasuhuza tubashimira uburyo ki mudahwema kutugaragariza urukundo rw'amakuru tuba twabateguriye umunsi ku wundi. FDLR ivuga ko ishaka gutaha mu Rwanda irwana ikaze. Inyeshyamba za FDLR zivuga ko zidashobora gushyira intwaro hasi kuko arizo bagomba kurwanisha urugamba bahanganyemo na leta y'u Rwanda. Imyanzuro y'inama y'abakuru b'ibihugu yabereye i Rwanda murangura muri iki cyumweru yasabye ko kugira ngo umutekano usesuye wo mu burasirazuba bwa DRC wongere kugaruka, imitwe yose yitwaje intwaro ikomoka mu bindi bihugu igomba gushyira intwaro hasi igasubira iwabo bitarenze iminsi 5. Ibitangazamakuru bimwe byanditse ko umuvugizi wa FDLR Icyuwa Ngoma yamaganye ibimaze igihe bibavugaho ko FDLR itagihari, bavuga ko ngo yaba yararangiye. We avuga ko abo baba babeshya ako ihari kandi ikomeye. Yagize ati iyo tuba tudahari ntituba turi kuvugana, turahari kandi tuzahava dutashye iwacu mu Rwanda. Ngoma yatangaje ko ibyo gushyira intwaro hasi kandi bimirije imbere urugamba bidashoboka. Cyakora yahakanye ko bazarwana n'ingabo z'akarere zizaba zoherejwe n'ibihugu byo mu karere kugarura amahoro mu burasirazuba bwa DRC. Uyu mutwe watangaje ko impamvu badashobora gushyira intwaro hasi ari uko bashaka gutaha mu Rwanda bemeye. Icyo bategereje ari ibiganiro byakwanga akifashishwa izo ntwaro bataha iwabo mu Rwanda. Uyu muvugizi yasabye ko abo bakuru b'ibihugu hamwe n'imiryango mpuzamahanga bafasha FDLR ikaganira na leta y'u Rwanda, aho kubasaba gushyira intwaro hasi kandi bidashoboka.